no kubekwa biara ku mujumbe w'ensemo y'ebunge ya Kitutu Church South Anthony Kibagendi nigo maseneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni hageikeire getambukiro kya wabisa bekiombe gya DCI kumubeka biara Kibagendi nigatebire buna eyone nchire yemo yo kumuura oboene bwaye n'abarayi b'ensemo yo elio okwamereria serikali tego kigwanjira ebikora bunebyo ntuna abarayi ba kaunti ya Nyamira na Rongo usi unanjo moseneta Okongo Mugeni bongo gikeria Okongo sana amangana twanyorire no murayi oyito mujumbo Kitutu Church South Mheshimiwa Anthony Kibagendi obwadru n'abaskali nande obamuri TSM ntaramenya ngayabe kirese police station bono tawate makolina ngayale na ntawade be serikali ngomurayi no yomanyire abantu bamanyete acha de serikali yokora ikitendo bine kyo kumubwata na kumusikira na konimichisimu gotamwali bagade bye familia yani chiro acha nanga yale kinege nto yekwirania democracy itomaga sana lakini tawade yo Mheshimiwa William Ruto na gente kenge gotene ni spirit yo mauzi kutaka gutwara serikali yali tyo mwananchi ile wakolero mwananchi gasi otogotena no Mheshimiwa Anthony Kibagendi na ndonsi esako irukoti ndonsi yako iru no otorenere wakikisha ngantoro y'Rwanda na serikali eso kogikeri na kumyokia abarayi bali batari gwanjirana na mangane serikali yo kwa yo konyanya somone